سلام ورئيس حوالة حوالة بريسين همی گلب خیرات الخیشکت من برایت من گلب خیرات سر چاوا سر سران برنامه ما ابشواد سر پیشش تبارا پیکتن پیشش خالم دبها بحث که دیویداری من همید واجبم سلامت بن وقتی که خوش گرد ما بورینن برایت جا برایت برس دست پیکی مدوید از بحث چراخان بکم چراخان او وقتی که خیزانا آشتی هورامی وزیر نفته هلبت اوه چراخانه رولک مزن گندل ده بو و گلک مزن و او چند سال بو یا برزه نه برزه بو ترکی بو نتشاب زورت آلمانیا حتی دوی جنسی آلمانیا هایی بلکو کشن یا سایت سر هایی مسئله پارا و دایره ضریبه و حتی دیمایی که التركي ما بعاصي ودي ما كان مسرور بحيلك وإنا كردستاني أو بو مقابلك الجل رجامكي وقالك تشت أشكراكلن بل كل ديف دلي مسروري آخف كاوي تشافيا يا مسرور بارزاني بريكا چراخان زربك النشيران بارزاني بدت ديف دلي آخف تنده تجبو درس كلن انت تجيبو طبعا چراخان ما بد ما نبد کسک گندل بیا کسک بیا سرحسه با خلقی هجوار کردستان پاره که مصن دزیه اگه خطوه مقابلات بیشتن ثروتا منو که نزدیکی 25 میلیون دلار اب خود بیشتن طبعا او چند کمپانیات نفته من همونو منه هو کری بابت به از دیجاره قادی تفصیل بها بحث که که چکیلیه و چله کریه لیو هرا گرنگ نوكا مسرور يا إنا كردستان بحيلة طبعا ما فرنامون إلا تركي بجيتن نشرب الزوري أوروبا كردستان يجي بحيلك إنا كردستان يا إنا كردستان تشتت ويتجوا قلتين ويا دست السنة المصيفي ده دست السنة مالا خوبك تشتا تشجها كيف تشتا بتجاف دير ياوا بيتن تشتا هفدير تبيت بيدش ما هفدير نشيتش كردستان الدركة بيتن أو مقابل الجالكيرو أو عندك تشت اشکرا کرینو بیکن او چند راز بینه چند درو بینه از همشین بابت کی یه جدار سر بکن لیلویره از حس کم اکتش بیشم بری 4 روزا چرا یا بدزی به درکتی و ویایا پاسپورت که سخته یا درو ابراهیم خلیل در بعض بشته ترکیت به حسیان یا گرد یا اینا مصیفی و بیچه رازیل کلی جماعته و یه گوتیه بوتنینه تو در کوید چرا جنسیاوی آلمانیا بس یا کتب نابین نال و بزمارتا بیت آلمانیا دیتا محکمه کرون دادگاه کرن سرا پاقش کرنا پاری چکو بلگه گلگه سر و تشتیل سر هاید و ایک جهمال ترکی خوبه شید امشتا ولاده که دی یعنی وضعی بگلگه اوها کردستان جنو که نیر دست سره مسرور هودلت او کو دجي نيارت مسعودي قالك باويت المسرور او بمجود توي مقابلة دا بحثي يعني تشيري وات كانت بحثي هندك كسي دجي تكتن كان زيكي مسروري كان مسروري تبيتن ديت نامنا تصفية كان ايش هو السرور بيداوي دا مزري نري كومبانيا ستير جروبا لتشرا بحثي ويجي كبت اويجي نط مليون دزين چرا؟ بحث سرور پیداوی کرد ما بحث سرور پیداوی کستیر گروپ گر اجاره کردی ما بودی چه اخطا بوده چه عفریت او برایت خوبه چرا الویل بحثی بید کرد بیشت ایوبتنی 9 میلیون دلار یدزین اینجا ابوابتی بید از جارا کدی سرامون دیاب کرتی از سرباهم کده ام زفری نلگر چراخان از حسکم متبیجم برسمت مبدأ جبركو عندك تشتت هناك از بيجي ممكن أبو تجي خراب بيت بيجي برسمت مبدأ وبيوانية بكا وأسناش وكسامة يا كتب شي ياريت خبيب كي تشتتات شخصية يد نهاية مظنة دف مجهين بس أثناء أشكالكم هذه الفرصة تكادي الفيران بريكو فيديو تمتا كتب بيوانية بكي خلا دي تد هي نفسها شيرين آمدي طبعا قالك الزمن تويا آمدي تو بحثي آمدي أنا كيف خد آمدي همية
ایک دو که ناف پارتیا دا کو دسالات هبید اوی دسالات که گلک و لوازه های محمد محسن اوج یه در خستی چنینه بابی ویا یه عمره شتش دستی دارینه برای که قایم مقامه مهم من قال جرى بحثه واجه كده يجيكو اوجي قندلن وفاسدن وطالانجين وقوتي الدور بعد اميديش بخورا كرين يعني هند قندلن جا شيرين جي عندما كسركدات يا بارتي بو از بارلا كانوا عندما سركدات بيتن قال كيم طاويتن چونكو دوري و نمايا رولي و نمايا دهي جامعه و شكرك اشكان دي ويا اخفتي شيرين يا قوتي گنجت ما همي مستهلكن شخوناگر شور کن ناچنا رستوران دا يعني مطعم شور کن همیل بارا شور کن همي خلقي بيانيا و گنجت ما شون ناكن و رخنا الگنجت ما گرتي بس يتفيري معاشا بينو معاشا وادگرن البيرا شيرين خان هرچند هم بينا مروبت ايجي عم بيكونوا جي شخصية نياسي وقتها كده ما يقول نياسي احتمالا كانت نوي مرحبا مش بكي بس دفت من افتشتن آخون راستی تیوت بیتا گوتن هرتشته كنت برجع بندي خلكي ماذا بيت أم دبيجين أم نصح كان أبا مروفي منها أو جيراني منها أو بصمامي منها أو خزمي منها أو تجدفنا قولينا از هما هكذا بيجن همي ايك حسيت كم بيجا شيرين فتاح آمدی دهی او شکل خالی او شکل اشکان دهی یا بیا بابت السوشيال ميديا دا شيرين ما كي خلق فيري معاشا كريا كي خلق فيري تنبليه كر طبعا اوه برنامه که یه پارتی دموکراتی کردستان و اکیتین اجتماعی کردستان و که خلقی فیری معاشا کن به کتوشول که معاشی وگیری طبعا اوه کشتنا جواکه اوه حرفاندنا جواکه تو پاره بدهی بیکو اوه شول کد ورن بدهان هزار کس هوا کادرت خود حزبیت معاش اقصدین و ایک شوشی ناکن اکتشی ناکن های بجاره که دیشتر لقا کا پارتی ها نوچه کا پارتی چرایی که وقتو معاش خواه گرتوید هوا اب هزارها خلق معاش اقصدی اروپا جید هوا خلق فيري بشوله كري هوا خلق فيري تنبلي كري بجانو كا وضع كيدية هوتيبال البت كنت بجن آبوريا كردستان نهندا باشه آبوريا خلقی نه باشه و اینما یا حزبا کسی نکی شیرین گلگا باشه بجا دهن رخنا گنجا کن ور بمال مطعم شد کن ور خلامینی بکن ور يعني گنجا کی جامعه خلاص کری بیتن 20 سال خیل بیتن تدیر پشت المطعم کشول کن اب قشول نعيبه ما همي شو يتكين بس يوم معقول لنا جاجك زانكوية خلاص ببيتن شو اللي نبينيتن وتا دهكس تعين كربن متشخور وبيشول بيكو رجع كبشر الدوابي صار جاري كيش المعاشر وسالك وردن أفانا عدالتي أفانا راستي يعني شيرين خان تو معاشته معاش وزيريا تيو تقاعد كريسال وكو وزير اكروجي وزيرين كريا اما بحث يخوك تيو تعين كري وك وزير تشا تيو تقاعد كري وك وزير ومن تشا وزير او تقري تشجاج نبي وزير جاتو شيء تيم مرخنا الجنجا تقري يعني او جنج همياي خان دي همياي خوستان دي دي بابتوان مصرف على كري دروجه كش مجابشن زانكوي كي بخيرن و كاري كي باج بكن خلاص من تشولين تشتيج بركو هوا افكو ملقا فاسد كري هوا فرصت بو گنجان نهلاينا هوا خلقي خو يه دامز واندي كشول نكد برای خود کادرت هوا دو سه عدد معاش واگرن چندین کسی هوا تین هوا دارین کو حرسن و کو نظام چنو هر این نابینن و سرهبی معاش داد کنه به ایگاه طبعا این مافیا و گنجا خون يعني أبا برسمة كبوتا شيرين خان يعني تو بينم قالك خالاتي تو ها چند سال جاره که دعاوی او جیده خلا و تینی بجام باشتره تو ناوی بس از دل ویرا تشتكي بجمع شيرين تو بارتي تو وقتکی سرکرداتی بوی و هین خوب پارتی بینن و مالباتا او خوب پارتی بینن و این قالك فخفخيجي بشولت كان
کار بجمن برایت اکرم اول 2 ساله زندان آسایشه با 2 ساله برایت اکرم یه حبسه و یه زندانی و ایگش هواجی نرید ایگش هواجی نشید ببینید محامی جینیده هواراوی زندانه و کست هواراوی ناچید هر اولی چهار سری که برای خود اکرمی بکن کوشتا آن کردیا ردنا محکمه بس نه 2 سال بکنه زندانه و بیکو کس ببینید بیکو هی بزن سرا چیه برای تا اول 2 سال زندانه و هوا را بومن فرگیری زندانه و باو بجنه ما که آمدی بلا بحث ما بکد بلا نوی ما بین بلکه ایک توارامتت شیرین آمدی برای تا اکرم یه زندان آسایشو هفلیره و بعد 2 ساله نه محامیه که نه بریا محکمه که نه تشتکلی که دیه نه هوا دیدیه هر اولی چاره که برای خوب کن اگر تاوانه که دیه بلا محکمه حکم کد اگر خلطه که دیه بلا حکم کد بوچی محکمه پیران کن بوچی محامینن بوچی نانه هم ببینن بوچی نانه عیالهی ببینید عیالهی جناوی کرتی و کشتی بوچی نشم ببینن جاما تو خوبه ده قبل همین باون تو ناوه همی بلا باوم تو ناوه شیرین بحث گنجانه که هوا گنج تدمیر کرن گنجت مهمیت چنش در بای ولاده بیه خل بحرت دن هین السبب هوا اف جوار که هوا تیک دوی شیرین ده چند حرس هنه تو معاشت آواد گیری اونو هنه حرس یخو ده چند کس الاوروپا تعین گیری شیرین ده چند قطعت عادی والدینا شیرین تشتهمش کی و اینایی غیر تا ما فی گنجای خاری غیر تا ما فی گنجای خاری جمع نه آقا باشتر بوده هر چاره که برای خوب کرد هر چاره که برای خوب کرد یه زیدانا آسایش رو حمله با 2 ساله عیاله می نشید ببینید تلفون اکا دقیقی نکیری ابو مال باتا خوب عیاله خود ایک تلفون نکیری بجا اما کم باقوه باشتر بوده کم باقوه کم اما تو یا ترو کیری پارتی ها چه تنادن یعنی تو وقتی که ادام سکرداد یه بینو که تو نمای خلاص چو آوروش یا تو وقت شتاد بیجی وقت شتاد که خب بینا دروت میدیا دا خل سرطا باویده سرطا باویده یا ایگه وی که سرطا باوید به بشکلی آویدن همی ازانی که تو تعیین کری وزیر و تو وزیر نوی بدهان پیجادی یا بلا وکیل سرطا البوید اولی شرين خانة ليس فرينا بابت خانة ديتا طبعا قالك الزبجن تبوشي عندك تشتت هاي ندقرنجن يانجي نقري داي بجامع خلقي ونايتو بحسكي طبعا هبالة هجان وقت امال نهانيت مال واتا مسمد بارزاني بيجين ام بهندت بيجين داكو ابزانن او نت پاراسینه داکو ابزانن دنگو باسیت وان جیانه وان خارنه وان درکتنیت وان سفرت وان همیا ام تشیم بزانین و همشیم بلا ببگین هلبت اوه ما وکی سروشتیه مگره جاره گودی که ام بحثین کسین حکم دار بگین کسک وزیر بید سروک بید سروکی ولاتکی بید سروک حزبک بید چه جیانه شخصی نینه که تو بیش اما پارستیه نخیر تو شیر بحث جیاناوی همیه بکی جبرکو اوی پلاکا حکومی یا حزبی یا پرلمانی یا مصنعی و ما فی ما ام بحث بکی ما بری چنده که بحث کرد که خیزان مسعود بارزانی جوائیرا طبعا هم بین جوائیرا بارزانی بین جایرا المهم جوائیرا قال عندك كرة خو كشت خو شو مناقشتو جزار فرنسا الموناكو طبعا شو نتوانو دركت نتوان هميت نهالينا وكاست زاني لخوشبختانا انو كا ابزاني كا او كيفتين كيفتشن و چت كان و چنات كان يا بيويست ام دي بلاوكين دي بيجين يا بيوجينا بيت ام نا بلاوكين جبركو عندك كار دي مات بهين طبعا اول بربو حتی دیمایی که هیوا ده الموناکو ببینن فرانسا ببینن و گشت و گذارا که جوائیرا خان
او ما او خبر بلا وكر اسبوع كان بري ده رجابو دو هفته ابو ما بلا وكر كو يل فرنسا ويل موناكو بشتي او خبر بلا بي اشتر سادا واسازانی کودک چالاک وان یا قلچن برام برواگرش تر سادا همی زفرینه و گلک بیزاون و گلک یا نخوش بوان کو زفرینه و بله جویرا قد خلاص ده زفرین طبعا جویرا امریکا طال مالا مسعود بارزاني جویرا قول معلومات ماين بيجن قلقوا بأمره ومسعود دينا هندجت ترسيد اكو برادرك يقولي بخده هيكوش بعد قد هندي الترسيد تشتي جويرا يقول او دي او بيكن يجا قد دي زفرين هم زفرين وقت زفرين طبعا كتشاوي منيرا وقت زفرين المال منيرا قالك عاجز بو منيرا كاكرنج دا تراس بيجي بلاوة كان أبا منيرا طبعا مجرى كيها أمو رسمي منيرا بلاوة كين كرم كان أبا مبينن أبا جيك شو مسعود بارزانيا أبا خيزانا راغبي وراغب ربيع محمد خالد أبو مسعود بارزاني جيستانت بزوري كوراكو كتشكبون نوح و كتشكي بودر بيرام نايت طبعا نووي نوح ونووي يدرس سهيلات مسعود بارزاني نووي قوري كرا نوح والجنسية طوية يخسنا سنة مدخو يتبي كوري ويكوشي وبالمناسبة هكوز بيجن دي نوح نزيك دي ونوحي جنك خاصن دي اوج بتا هفلنجي ويسي ودالاني كوريني هادي او الشيخ بيليف كي هاي او كشت خدة طبعا شار كشتين يكو دا دالاني كوريني هادي يكجا دا ويسي ودا سيج دانا نوحي كان غي سهيلة يا شهر جو حجز كده بو اكيدي المهم منيرا وقت الزفري تبعش فرنسا قال لي اخو برات خو زفرنا ما نوح جيل قالوا زفرنا ما قالك عاجزه وقالك بزاقه وبود في حد اللي ما يقايم ده الويله من ما جاء كودي الكردستان هرچند دوا کشور کردستان این كهرب 24 ساعت یا آوا تازی و آوا پاقش و خلام و خدام و بخار لیواد بیا بچک بخور سر بحری بکرن بحر کردستان اینه اوجی ما تکدام ما بحث کرد اینا گوتی نه تبه بزرنا با جمعنی روی گوتی هم ایدی ما باوری بکسی نمال و ماله یعنی هر چیزی امکان یزارن هم چون فرانسا یزارن یا المهاتی ایدی ما باوری نمایا او خانه بخانه دنم هم بخوین اما دکنگی اف حتی کی اف وضعی بردوابی تشتت من هنیت مهمیت درد کمن یعنی ببو جیه نقاشه کتناف مالا ودا طایبتی من ایرا زور عاجز و سروی تشتی قود ودایک خو قود ماوی خو مسعودی اما هر تشتی من اشکرهای هر تشتی من نه پارستیه یعنی ببارین هم خانه بخانه برم بخوین المهم أغاد بتجيه دلخوشيا من ودلخوشيا خباطة ما هميا كما والواكرين أوجت مالت خدا اتمرتحنا من شا خلقي ما أوان اخستيا اتنخوشيا داد برسي داد بكهربية بآبية بمعاشية هر اشتب سر خلقي ما دينن أباجي خصمتك وقالك وبيجي كده أزدقين ما خلقي ما كردستاني كواس نهلم مالبات مسعود بارزاني بدل أخو وبكيف أخو هادوشون بكن وتخوش هذا من أما بشكل بتشيكا أستكن بشكل بتشيكا إجا مني راه ما يجرى كي مترس متى والله وكيلي هالشنا بابا تعدى أرقام أظن تذكر وقت تج زلمة تات ورقتينو وهم برين أظن تويت حالتك النفسية جاية ما أظن ضايع نخوش ده حالتها نفسية نخوشة جبر كل نبدل تبغى شو لا ليه طبعا قدراتها دي هم سر بابت مصيفي شي منيرة بزارة مصيفي قصة ملشة بتنقعي بجارة كونية المهم أبا زرين خزانة مسعود بارزاني بو إش فرنسا بو كردستاني خالا ديتر يوسف
ادریس ملا مصطفى بارزاني كان بيتا برايا نيجيران بارزاني. طبعا يوسف عباس برايا بيا حوال جيبكن أبجي عباسة قال خيزاروي نوفيري نهال نوفير نهال بارزاني كاك رجدل ويعني يوسفي وعباسي دانا سر شوشي اما حوال جيبكن او برخ عباسي جيفا نهال بارزانيا خزانة عباسية يوسف يه بيجنا يوسف يه بيجنا امريوي چليش يدار باسمي 42 سال از بعد كان بوشي يوسف يه بيجنا. طبعا غالت يجا غالت برس مثلا جن إيناني كي دشيب كي كاتو كي اتناف بالا مسعود بارزاني دا عندك تشتيتين لريت تخاري مسعود قال جويراي كو جويراي چه قرار دا اوا فلان دشيب فلاني كت فلان اندانا فلاني چنابيت او حشوي كت ديوه دانا يدي ديوه دانا حتى حسب ديماي كي يعني اوا امريت كان يجا فيرا عمدي هنا سهل دي وقتی خولی سریا یوسفی کچب سر یوسفی هاتی. طبعا کچا مسعود یا بجی کناوه عرفایا کچا مدلل مسعود بارزاني. طبعا عرفا مشکل شوی ماله از بغوان هنیا وان تشتاد بيجم بكورتي يعني جزئيات ويد بجيك ضبزانا كو دنگو باشد و همین مهاتن و تبید ام واتشتا با بيجين او قلق واتشتا جا عاجز بن او بهميجي برای خود دانه ویدیویت من همي ها خريب بينن و خريب برای خود دانه و قلق فتك شويد. يعني هدفها من اول ديرا كو اسوان اقود بيجن بيخمت قلقه كده بيخمت نقوشه كده چون اول قلق نقوشه داناينا بردي بلدي قلق نقوشه داناينا بردي بلدي لا او جرنا نقوشه ببيدن عرفا کچا بچیکا مسعود بارزانیه زورا مشکل چیه و کچا مدلل مسعود بارزانیه باور بکن يعني فطنشي اتوي مالي دا اوه زورا خرابه. المهم دا بين سبابات خويا يوسفي بوشي يوسفي بيجنا عرفا انا طبعا جمعة دا بري 15 سالة إذا سمعت كر أبا تشيبي عرفا دل ياخد بتا يوسفي وحسكت شو بيسبي بجد. عرفا عمره 28 سالة ويوسف عمره 42 43 سنة. عرفا دفيتن دل ياخد بتا يوسفي كوشي بجد. بيجنا دايكا خود بيجنا أبد نزيكت خود دايكا ويجد بيجنا مسعودي تلك ناري راس قرار الدات جوزي يوسفي كان و دبيجني طبعا نقول يوسفي كنت بيت تنبت بلكي تحشي كودي بين لفات تشتينا كوبو كتشوان وكوريوان كيشكو باش ندير كان طبعا يوسفي جي نافيا دلا ما حاسنا كدي قلت يا بخدي مام اسنو كجنيناين مو منبت اجنبينم نوكا ايش توزيع بو منهم من تشتغل الحاضر حجاتها بجاتها دقيقة قدام مسعود ورفايلي مهر نكت ترى حضري اسكو جي بيجتي تنو كجنينايني تنبتو كابينين بيجتي ارى والله طايح حاصل بيجتي باش هر وقت كو تا برياردا جنيبيني و تا بيا جنيبيني او ارفال ويري ودي ارفايلي برا خده چه بسرينا. طبعا عرفا حسكت وقالك اقول بيجان حش يوسفي تكلم بس يوسفي نبت دلع حشي ناكت. المهم يوسف تتاقري دم ابا بري 14 سال افسر بده شينجي ورا حتى نوكا يوسف نشا جنبينيت يوسف نشا جنبينيت يا ورطي جنبينيت
عرفا لبره عرفا جا بيت اشيب كس هناكم يوسف نبيت اجا برقم دنيا يوسف جماعة لبره بيجنو نبره تجنا بينيجي اگر بينيت عرفا لبره عرفا جماعة لبره شي نكريا ادهی کامن عرفا عرب خوشی کتش کامن جامعه تو نبی حشت ناکد دهان رکا یا گهان جتا کو تو اکی خش کامنی من تو نبی يعني إلا يوسف بيت ولا تدبارة شطلاش يذكرين هيفا هيفا تتشتدي يذكرين بابا دا كتاب بحث كربو تدراوت كي تدفيت تولد خوش يسري بكي كو قلت من نبت أسفين بينهم طبعا يا عرفاي تول فاكرنا ها تول فاكرنا بتشتكي دينا ما آدم يسيبي أسنا بيام با أشيناكم دا أبي تشجنانه يليد هدفاي أفايا أشيناكم دا أبي تشجنانه يليد يا يسيبي كريم بری چند روزه که پیوانده کات بودی صحبت اکا چه بی بری چند حیفه که ید بیجن عرفا عمر کن بسو حفظو هر سال ام توید عرفای دین یوسفی بخورتی و بيت و نبید یوسفی بيت و نبید بیجا دیر نینه وان هیاما بزوری يلقى نيتشيري أخوتين يلقى اليدي أخوتين دونينا بزور عرفاي في زبستانه اليوسف فقير خليسة معلكم ولا يوسف ولا تحمل عرفاي بكوي فطنة شبكة أبا 15 سالة تجنة إناي تنبي جنبيني جباربي جوارا نكال قال عمري ما يجي قال أورفايا بيجي أما صحبته يوسفي وأورفايا طبعا وقت موتي يوسف وعباس جيمكن هبال جيمكن ونيتشيرو دلوفانجي هبال جيمكن يعني دو هبال جيمكن مالا كده شبين أف بابتا شد بيت هندك بيجن تبوشي بوش هدول بيجي برايت من عزيزت من خشكت من برايت من مادام اما خوب پاشا و ملکت کردستانت بینن مزنت کردستانت بینن ما فهمه هم بحث کن ما فهمه هم نهانیت نف مالا واد بزانیم اما ایک یاد وقتی از با نهانیات بیجم اما دلیل هنده کو ازت ناف واندا ازت ناف مالت واندا ازت ظالم يتشهد بدو چرا بيت تشتبو مش درد كمش دفعان اول چلت هد وان مشاوشت كت وان تقدت بوا قالكو نخوشا افتشتب على ضب من مالك وصف حسيتك كس نهاية ورزاين كس تشتغل ورزاين يعني برا خب دلي بجارة ايكيها اتميجوهم في مالي دا رسمت كتشو جنتوا بينا بلا فكرن بجراي كيا فما بلا فكرن أفما بلا فكرن بجراي كيا نهانيت نفمالا وطا بزانيت كاكيل قال كي مشكلة كي قال يدي تشتكت شناكت كسنات زانين كسنات زانين أفا تفيد بين أشكرا كده أفا نبا الظلم ملاتي كرد كان أما الظلمين دورو بري خوشت كان لهم أزفاتشتا جرنج بينم وقالا جرنج بينم كو أم باسكين وأم بيجين وأم سربوفين أفاد جرنجنا أفا فيديو فا نهانيت أم أشكرات كان تشويشة كان مصنع خستنا فوضا ایکی باوری بیادی نمایا ایکی باوری بیادی نمایا ویسی اوچی خزانة بيتة الرئيس نايلت كاس نابتا قوازي كاتو ويسي بيجنا ويسي الرئيس ما هو شانت رئيس هذا بابو ما هتش دا يقول ويرمو رئيس بابتا الرئيس وبرايتا الرئيس وبصمامتا الرئيس وبيرتا الرئيس أنا والله بجا ويسي تشتاجير دواجي بيجين أما عندك نهانية مالباتي بون عندك نهانية مالباتي بون يتنفاضة
وتشتري جمعي هيدي بيجي وبنقل ما بوها درس من ديت وبلا كان اكي منيراي اكي نهال بارزاني خيزانة عباسية او جمع بلا بكر ويا ورفا جمع بلا بكر ما بينو كجمع بلا بكري ودي هشتا تشتنا بلا بكر هشتا نحيني هنا بلا بكر سرمان بشكت من برايت من سپاسی هوات کم دست خوشی هوات کم هر ببینید خوشی و خیرادا هیوی دارم ام جوه بنمالا یا جنگی یا کنجر خلاص ببین جوه بنمالا مسعود بارزانی اول ظلمه الگی ملتیت کد ما في خلقيت قتل خلقي بكهرباء بمعاش بآزادي امش با خلاص ببین اما براستی سرطان انت تلاشي ملت كرد سرطان اف سرطان انت بيلاشي دركبيد اگه افلاشا دي مريت این بین ملت يبرف من نيتشيت يبرف من نيتشت هوديت لهم ديري شعبو هوديت سرا آويش كان وانا تو حكمتك بيسح سرطان شيء آوا و خانه بخلق قدامی بگی بادشی چکی بس دشی دزیا کی و خیانتی کی و تالانه کی مسعود بارزانی تو هندگاه خود ده جوی رای عرفای هرگاه خود ده ملت خو هرگاه خود ده مشکلتوان مسعود بارزانی تو هنش جوی رای ترسی بچکش ملت خوشی ترسا و حسابه کی بکه بچکش خود خوشی بترسا خود خو ده جارة قرآن يا سيد قالي كتو يا عادل بي وخزمتا في ملتي بكي وخياراتنا كي بشكل خدي خوشي بترسى نبس جويرو يبتني بترسى تهون قوى خود ده ورفاي وقلاو قازنيت بي قوى خود ده قلاو قازنيت مالبات الشهيدة كاتشت بيشن خلقي برسي خلقي هجار هي مجرم هوالا تجا هوالا برس سپاسی هات کم و گهداریه دل سرکبید تکوشان برخودان سرکفتن